Arvin Perez and family, Maria Dolores Perez, Maria Arlen Gonzalez, Maria L. Charles Castillo, Cheris Castillo, Christian Castillo, Nelson and Ethel Castillo, Sonia Hogan, Regina Quezon, Jean Aguirre and family, Edith Bendaño, Bin Alde, Marian Torres, Regina Rodriguez, Rolando Pineda and family, Reyel Laureano, Aaron Gayes, Urquico family, Alvarado family, Jeneline Pontillo and family, Atina Marie Pontillo and family, Janine Gabriel Pontillo and family, Leslie Myra Canlas, Yula Canlas, Henry Lablab Canlas, Joan Santos, Cesar Malagag and family, Nena Santos and family, Jefferson Santos, Debbie Ann Santos, Rosdick Pascua, Emelita McDowell, Joel Sagad, Ivan McDowell, Mayrin Sagad, Soli Eddie Serrano, Domingas Agad, Alice Eugenio and family, Corazon Villar and family, Nejo Enriquez family, Dan and Maria Aquino, Secretary David, Frank Entendimiento, Gloria Enriquez Nuevo, Miss Unido and family, Rogie Enriquez, K. Endo, Renanano, Glenn Nido, Lisa Aquino. Paring kapag nasanay Mayaw, Regina Yao, Alexander Yao, Bernadette Yao, Attorney Arnel Manoloto and family, Manalili Palacio family, Consuelo Arceo, Martina Ilis de las Alas, Gerald Sibayan, Arthur Wilkerson, Ciro Mauberi Fabila, Chelsea Fabis, Michael Padilla, Grace Santa Ana, Gays family, Obed Linda Garcia and family, Nancy Garcia and family, Remy Edna Dibu and family, Eliza Marie de la Cruz, Arwin Roswald de la Cruz, Joseph Benedetti Garcia and family, Alicia Garcia, MJ Enterprises, Joseph Benedict Healthcare, Wins, Me, Ali Katakutan, Ilin Katakutan, Ilin Yoshida, Erin Laksamana, Ernie Resi Laksamana, Sandy Basilio, Ronald Amy Pino, Corin Enron Pino, Titi Kadag. Para maging kapal na Mary Anelida, Tess Castillo, Edith Mercado, Bernice Canta, Oli Pasco, Geraldine Adams Navarro, Pamela Capuno, Arvin Dinal, June Nepomuceno, Aurora Goinco Ganya, Angelica Ganya Manalili, Aden Sky Pajardo, Roberto Aquino, Teresita Mercado, Teresita David, Maria Aquino, Among Fernando David. Pangatitalo, Pagkaladwa, Raymond, Earl Hogan, William Ray Hogan, Jesse Manalang, Joel Arceo, Corazon Arceo, Daniel Arceo, Francis Arceo, Jose Abut, Jr., Francis Abut, Sister Nelson O.P., Bernardo Garcia, Alejandro Pintin, Lucila Pintin, Perecitas Valle, Estelito Valle, Ricardo Castillo, Gregorio Hernandez, Robert de las Alas, Rosendo de las Alas, Arlene Puñag, Eddie Ramas, Father Eric Santos, Pedro de las Alas, Isabel de las Alas, Justa de las Alas, Sanitica, Miggy Manalili, Adelina, Antonina, Joseph, Alieta Flores, Carmelo Basa, Romeo Basa, Rupino Santos, Amando Garcia Sr., Rosario Garcia, Lorenzo Eso Mendoza, Pelomena Perez, Tranquilina Perez, Virginia, Angel, Lorenzo, Ernesto, Jose, Renia, Diosdado Perez, Jesus Sagad, Efren Sagad, Marina Sagad, Alisa Sagad, Kimberly Sagad, Modesto Sagad, Conchita Sagad, Eloida Sagad, Erasto Aquino Jr., Aquino, Masayo Yoshida, Maria Consolato Salan, Efren Enriquez, Jada del Nuevo, Adel Nuevo, Angel de Ines Nuevo, Benjamin Francisco, Gabriel Coronel, Lisa Dizon, Paul Donca, Augusto Dizon, Angelita Dizon, Rufo Aguirre, Ricardo Aguirre, Rene Aguirre, Loretta Aguirre, Susana Cueco, Cecil Tierra, Dolores Calulo, Noel Aguirre, Rosemary Sabado, Maria Teresa Lugay, Rolando Bendaño, Vicente Ong, Natalia Aguirre,
Vital Aguirre Rodriguez, Enrico Abendaño, Amanda Saguban, Marieta Abendaño, Vincent Benavista, Fatima Ong, Arlen Salva, Roberto Wenceslao, John Concepcion, Ernesto Teresita, Jaime Digna, Ramil, Anastasio Enriqueta Macabali, Rino Kapili Goingo, Angelina Gregorio, Leoncio Kapili Goingo, Fernando Ganya, Corazon TV Santos, Renalyn Santos, Roylan Enriquez, Ricardo Santos, Jose Pardo Ramos, at di magdang kalado ang kailangang pakalunin Ginoo. Magmisatamo ko, Reverend Father Jonathan Bartolome. Siyantala rin kakatang kasalanan at anyawaran ng kapatawaran ni malugitang ipa. Bata maging karapat-dapat magmasusi ka rin banal na misteryo. Yakastangin yag na kapanisyan. Magkumpisal kong Diyos sa mayupayang tuto. At kaya kayo kapatid, uling kasalamin nila, iisip, amahan at tapat, at mayayalo ang kakulangan. Ulilita, panikapuko, kang santamat ang kalamarihan, karisab lang ang helang po santo, at kaya kayo kapatid, ipanalangin niyo po, Diyos, sa ginatamo. Ing Diyos sa mayupayang tuto, pakaluan ang tamking pangapatawad ka rin kasalanan tabo. Idala na ang sana, King Alanaga. Amen. Mayupaya, pepabalo mo ing pangabayin king kami talapagligtas, kapamilatan ning aslag ing metong atala. Manatili na kesa ng patnubayan, kapamilatan ning kayang sala. Huling iya, igmabibye, at magari, kambemo at ning Espiritu Santo, metong king panga Diyos, manggaman king alananga. Amen. Pamamasang iba't kingmuna ng sulat San Juan. Nino ing malyaring hadayiking yato. Alang-aliwa nunemo ing taong sasalpantaya. King Iyasus, yain anak ning Diyos. Yesu Kristo, adinatang, king kapamilatan, ning danom, ning binyag na. At ning daya,
ning kamatayan na. Di natanyo emo kambenden danum, nune kambenden danum at ning daya, at ing espiritu mismo, patutuan naman iti, at ing espiritu katutuan niya. Inya ating adong talapatutu, ing espiritu, ing danum, at ing daya. At ing patutura, mikakametong mo, ing patutura, ding tao, tatanggapan tamo. Dapat lalong mayigit ing patutu na ning Diyos. Uling tiya, ing patutong binye, ning Diyos tungkol king anak na. Inya, mamang sasalpantaya, king anak ning Diyos, at yuking puso, na iting patutu. Ninumang emaniwala king Diyos, palaraman ning Diyos. Uling eya meniwala, king patutong binyen ning Diyos, tungkol king anak na. Itingeli ing patutu, ing Diyos pikalaman nakatamong biye, alanganga. At ing biye iti, yapin ing pangayagom, tamo king anak. Ninuman ing panatilian ning anak, at kaya ing biye ayan. Ninuman ing ena panatilian ning anak ni Diyos, alayo naman kaya ing biye. Susulat ko nga iti, kaya kayong sasalpantaya, king lagyon ning anak ni Diyos, bangketa, ikayo, abitasayong ating kayong biye, alanganga. Ing amano ning Ginoo. Salamat king Diyos. Purihan me Ginoo, o Jerusalem. Purihan ni Ginoo, o Jerusalem. Purihan me Ginoo, o Jerusalem. O Sion, pasalamatan me ing Diyos mo. Uling binayo nala. Pasabat ing pasbul mo. At binbisyonan nala. Ring memalen mo. Purihan ni Ginoo, o Jerusalem. Pigkalam na ing kapayapan, karing ang ganan mo. At king mapinong diling trigo, karin ka pakapsyan. Mutos siya mong misan king labwad, masalusong kakablas, karing bundok, ing duldul na. Purihan ni Ginoo, o Jerusalem. Papasyag na ing amano na kangakob, king Israel papabal nala, ring tuntunan na at utos. Eya, menugaling makanyan, king kanino pa mang bansa, karela, nalabitang pepakilala, ring tuntunan na. Purihan ni Ginoo, o Jerusalem. Parang alantaya po'y maya pabalita.
inuman na naliya kayo. at keha antimurin. Pamamasa, iba't himaya, balita, at pangkang San Lucas. Ligaya keha o Ginoo. I Jesus at panita kimetong karingbalen ni Judea. Linapit siya kaya, imetong lalaking leproswan, mabilog ang katawan. Kabut-ikik na ng leproswan ni Jesus. Migsa kabiang arapan at penigapwan na kaya. Nga na, nung buri mo ginu, apalyari mo ing luminis ko, king lepra ko. Gawa ni Jesus. Inuwang ni Jesus kayang gamat at ikilani. Burikupin nga na, luminis ka. Kanita mo rin nila ko ing lepra na ng tao. Penabili ng Jesus kaya, emo panyabyan ti, kaninuman maya patas kangyan mo rin, king pari at pakakaya. Kay ba't mang pangkain, di mo ius lang ng Moises. Bantunayan mo karing sabla, king ika, malinis na kangeni. Dapat balita kung kang Jesus, lakwas, mikalat, at dingting tundang dakalao, pesiratan ban makiramdam kaya, at balang kumaya karing sakit da. Dapat Jesus parati ang kakaliwa, pupunta ka rin ilang lugar, ban makapagdilili ang pong manalangin. Ing may balita ni kakatang kalikasan. Kapurian keha o Kristo. Maya pa kayo. Kumusta na po? At tandaan niya pagkwento tungkol kami mga Japanese tourists. First time na kayong Pilipinas. At punta niya dapat kayong hotel. Sinakyan taxi. And naman po malawot kitang kayong hotel. Pero along the way, natin niya po nga pananingin hapon. Huling dakaliwaliwang sakyan, pero red brand. Datang iba't king Japan. Kaya ning proud. Sabi na, Japanese cars here. Kabang maglalabay naman ito, ating may overtake. Toyota yan. Sabi na, Toyota, made in Japan, very fast. Ating naman may overtake man ito. Mitsubishi. Mitsubishi. Made in Japan, very fast. Ating naman may overtake. Nissan, made in Japan, very fast. Ini pong taxi driver, may iritayan, kaya abang na rin ko na yun eh. Kabat miras na kita hotel manita, how much do I need to pay you? Sabi niya, 3,000 pesos. Oh, why very expensive? We did not travel very far. Sabi the metro of the taxi made in the Philippines very fast. Paisaw-sawa rin Pinoy. Pero, di ba makanya po yung Vietnam yan? Mabilis. Fast pace nga natin in English. Paulinanita, dakal pong taong mapagal. Exhausted na. Di nga liwa, paulinan ng sobrang dakal kailangan limunan, masyadang anxious hindi eh. Di nga liwa, frustrated, di nga liwa, worried la. And then po yung tanda na dapat ayusan sa ring schedule tamo. Bangat asset tamo na naretang priorities tamo hindi eh. Totoo po, dakal pamangailangan. Kaya nga liwa, doble o triple ang hayod da. Paulinan nita. Di nga luwa, magigil tila po, pache, painawala. Para karela, sayang oras, sayang oportunidad, ba na nakita. Alam mo, prinsipyo da, bawal ang magpahinga. Tiyak po, pansin ko rin eh. Patapong king parokya, pache kaya mila po rin makakadeg, may kikidad. Kabat sabihan pa rin pong mag-obra. O, painawa, mag-break pa. Kabating matwa po, apat sinakang kapag painawa gawan niyo ini. Kaya painawa din, dapat ng king obra. Pero kanila yung painawa, kunya break, working break niya pamurin. Kailangan din pamurin gagawan. King Ebanghelyo, pangit ng ginutamo. Etamo dapat guilty ng painawa tamo. Uling nga dapat ka rin priorities tamo ita. Yung painawa. Nakagawan, totoo. Pero kailangan from time to time, lakwan dati din o bang rini, bantang painawa. Di ba yan prinsipyo na ning Aldo na ning Sabat? Amasking apong kinu, painawa ya. On the seventh day, God rested. May lalang yan for 6 days. Ita pong sunod-sunod. Pero on the seventh day, God rested. Kaya inipindaan na uling Diyos, painawa ya.
itamo rin, kailangan mo rin magpainawa. Kwento. At tandaan niyo pitang kwento na, ati pumagtindang relo, king bangketa. Kabat sabi, sali relo, gold watch. And itang metong atin sabi na, nandito ka, bibili ka? Hindi. Bumili ako kahapon. Magko-complain ako. Bakit? Sabi mo, gold watch ito. Tapos, nung pinagpawisan ako, ayun, namuti na. Ang tawag dyan ay white gold. Tapos sabi mo, waterproof ito. Pag huminto, ang tawag dyan, stopwatch. Bali po, from time to time, we need to stop and rest for a while. Sabi ko, totoo kalakal dapat gawan. Pero dapat i-prioritize tala. Nung namin unahan tamang gawan, metong priority mo rin na dapat i-consider at pinitang kailangan tamang painawa. Yung kalusugan tamo kasi, importante. Yung ginutamo, Kenny Gospel, di ba? Making popular na. Lalo ng apakayap ni Leprous One. Kabatakal ka nung may kabalita, kaya takal mumunta, bata makiramdam, at paulo mo naman. Pero nagagawa ng Jesus, kahit ano kaluluwan ng sarili na. Mamakoya, king crowd. Bumutaya ka rin ilang alugal. Bakit? Painawa ang mga di. Mintaya king itong ilang alugal manalangin yung ginutamo. Bakit? Kasi kailangan na rin lingunan yung kayang sarili. Muna, bakit ikaw malapat na pakinabang na rin tao? Kailangan lingunan yung sarili, kalusugan. Kasi nung yung painawa, mga ina ka. May magkasakit ka. At nung makita nangyari, ala ang aso, panataw. Kailangan niya rin itong painawa for the purpose of praying. Kasi patse po mapagal na ka, mabilis na ka mairita. Spiritually, kailangan focus kang pasibayo. Itang disposition mo, dapat maging ayos na naman. Kasi you are dealing with people. Nung sabi ko na irritable ka, di ba? Pumasanting kita maging resulta na nita. Kailangan from time to time, we need to pray. Kasi yung pamangadi, papakalmane, yung kaladwa tabo. Di na nakasikanan. Bakit kita mag-obra pa si Bayo? At ang mga di ka, itang pasaw ka, kingapong gino. Akakit mo na, naman may gana-gana, makadepende ka. Atin mo naman pong kailangan grasya, ibang Diyos, banta, ay akams lalaring bagay-bagay. Itang word painawa. Yung word na pita, inawa. Nanipin inawa, di pa kami niya pitang panginawa. Pahinga. Hinga. Yung kailangan ng katawan mo, oxygen. Bakit? Ba't i-repair na lang yung muscles mo? Yung kakatang utak. Kailangan ng dakala oxygen para mag-function yung masalese. Kaya kailangan mangisnawa. Di ba yung breath natin ay associated sa wellness at saka buhay? Pag wala ng buhay, anong sinasabi? Nalalagutan na siya ng hininga. Kapag pagod ng tao, hinahabol ang kanyang hininga. Kapag nagpapanik, kailangan makalma, nasabihan na, huminga ka ng malalim. O itapo, kailangan na ng kakatamang katawan, yung inawa, yung hangin. Kailangan naman hangin, yung inawa, yung register is spirit. So kailangan tayarin po yung spiritu na baka nito makapag-function na masalese. Yung painawa, aliwam yung katawan na yung kaladwa, kailangan ng kaladwa matawan yung inawa. Sabyang po kaya kayo yung obra ay magsisan. Pero yung kakatangkanan, magsisan yan. Kaya take time to rest. Painawa, banta maribay yung energy. Bata balik yung sikanan. Mang dakal agawa, mas nakalasopan. Mga di, banta balik yung focus, maging malino. Nung uso pa yung gagawang tabo. Baka nita, hindi ng sikanan lublob, king araw na rin kapag subukan hindi. King pamangadi, akita mo rin na etang magdilidili. Kaya tayong ampong ginu. Baka nita ayaring obra tabo. Pero isang kwento, tungkol dun sa dalawang farmers na
mag-harvest, same land area. At gagamitan na po sickle. Nani sickle? Karit. Bali, pitang semi-circumference. Itang kanyan. Makanya po. So, karit. Alwala prinsipyo rin ng adwa. Itam metong, sabi na, tuloy-tuloy na ako mag-obra kanita, ayari ko kagad. Pero itam metong, from time to time, nagpapahinga siya. Palagay po, nino-nino nangyayari king pamag-harvest. Itang tuloy-tuloy, o itang painawa. Itapong, king kwento, itang painawa. Bakit po, naisikreto na? Itang painawa, sikan niya. Actually, at yan pa yung gagawan. Kapag painawa ya, tatayis niya po itang karit na. Baka dito po ang mag-obra bayo, less in effort. Diba? Pero ito po metong, tuloy-tuloy ya, may puro niya po itang kayang karit. Kaya kitang po ng medyo meglambat na, uling mapurol, double effort, pero less itang yield na. Kaya ito po yung pagkakakita mo, from time to time. We need to rest. Bakit? Kasi po tinawa na revive ng energy mo, potang mag-obra ka bayo, mas marakal itang maging resulta na output mo. Kaya, po, ita po yung masanting ang panabilin. Itang dengalwa po, pagpaliban da pa itang kanilang lunch break, bakit ano mas nakalaayaring obra, huling sayang yung oras. Pero, lawin nyo po, huling pagpaliban da yung pamamangan, pota pong may sakit la, may ka-ulcer la, may hospital la, naning malyari, may gasos la, mitok nang yung pamag-obrada, kaya ingkutang sulit ba? Kali. Kaya mas masanting, from time to time, we need to rest. Yak po, masaya ako po, tang akakit ko lang aliwang tao, at ilang pang oras, baka nita, painawa, mga di, simba. It is for the purpose of lifting up the meaning of all that we have done, so that we don't just keep on doing them. It is heightening the meaning of our activities. Praying is making our work meaningful. Kasi potang manitay malilyari, akit mo na naman tang reason at gagawan mo yung bagay-bagay nga ita. It is nice to concentrate on our work. But, etampo kahalinwan, pa-concentrate tamo naman king apong ginu, yung kaya katamong obra. Pero sabihan, pa-bendisyon tamo yung gagawan tamo, making our work holy, and finding the reason why we have to work again. Kaya yung kutang, para kanino ka bumabangon. Sana realize mo na, mag-obra kaya mo para kin sarili, nun para ka ring aliwa. At pauli na nita, mididinan kabaldugan, yung kaya kayang pagpagalan. Kasi, atinang purpose. Pache, akain mo yung reason, at kailangan mo gawan ng bagay-bagay, midinang kampanibayong drive, at inspirasyon. Bata, isundo mo pa si bayong gagawan mo. Pero, kakaliman, from time to time, kailangan kayo rin painawan pa si bayo. Amen. Talakad ko po. Manalangin tamo king Diyos, ipa, amitubod king kayang anak banketa, ring magkasakit, mi pamatulan la. Mitmong tiwala tang maniga po kaya, at nga tamo sumabi, ginutagkilan mo ing sakit mi at kumayap kami. Gino, tagkilan mo in sakit mi at kumayap kami. Para king balayaning Diyos at dingkeyang pamuntok, mitmong lugod at ganakarasan ang gampanan, ing manimunarang kantungkulan, dikil king panyulong, ning kayaryaning Diyos, ipanalangin ta king Gino. Gino, tagkilan mo in sakit mi at kumayap kami. Para king kiyakatang bansa at ding sabla ng pamuntok, ingustisya at ikakayap ding malda, yasanang itaguyod da at ibalik da, ing pamisan metong, ipanalangin ta king Gino. Gino, tagkilan mo in sakit mi at kumayap kami. Para ka ring kalulo at masakit, pamatulan no sana ning Diyos, at pamalas na karela ing keyang lugod at pamaglingap. Ipanalangin ta king Gino. Gino, tagkilan mo in sakit mi at kumayap kami. Para kaya katangang makatipon keti, mabiyasa tasa ng makiramdam, king spiritu, amanoknangan karing kaya katang puso, at papabalo kaya katamo, king mensahe ng Kristo.
Ipanalangin ta, King Gino. Gino, taggilan mo insakit mi at kumayat kami. Ngeni adwanta mo ing sarili tang kapagnasan. Ipang mayupaya, tinubod me ing kekang anak, busan mi, ban ipakit ding lihim ning kekang kayarian. King kaming kainan, pagkaluban mo kaya sanang tetagan at sikanan. Itiadwan mi kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Manalangin kayo kapatid, baning kaya katamong daw, matanggap ni harapan ng Diyos, ipang mayupayang luto. Tanggapan niya sa aning Gino, itindaong karinggamat mo, kingi kapuri at iligaya ng ilagyuna. Kasaplalata mo at yung mabilog ng banal akapulungan. Oy pamimiglalang, king kaya kang pakalulu, tanggapan mo sana reting kaya kaming ayin. Kapamilataning pamakirake mi kaniting Eucharistia, apakyabutan mi sanang lalong mi biyebye, king lugod apapasyag mi. Itiadwan mi kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Ing ginu manatilya kaya kayo. At keka, antimorin, Iyat na yo rin puso yun. makayat nano king Gino. Pasalamatan taya ing ginu a Diyos ta. Iti karapat dapat at matulid. Tunepin, karapat dapat at matulid ing pasalamatan da kang parati at numan ka rin o ipa Diyos king alananggat lubos mayupaya. King Aldoy ti, bilalag mo kapamilatan ng Kristo ing alananggamong tangka king kaligtasan at pepakit me bilang ing sala ring sablang tao. Ngening ing ligaya na, sinlagbusal mi, binayo me ing ketawan king alanangganang larawan. Ulinita, kamberin sablang koro ring anghel at arkanghel at ing kabilugan na kapulungan ka rin banwa. Daralit mi ing alantok na nga kapurian keka at ngaming pupuri. Ulinita, pagparalampumi. Pabanalan mo lareting ayin king espiritu mo ban para kaya kami malyalang katawan at daya ni Ginuming Heso Kristo. Baya mi daw kusang lubking pamaylasad kamatay at kinwaning tinate. Pe pasalamat siya kenta. Piraso ne, binyan kayang disipulo. Nga na,
Tanggapan niya iti ikongan kanan niya iti kana akong katawan na midawong para kay kayo. Makanyan mo naman kay batning apunan kinwaning kalis, pasibayang pe pasalamat kaya ka. Binyaning kalis ka rin kayang disipulo. Nga na, tanggapan niya iti ikongan minum ko kaniti. Iting kalis ng kanakong dayaning bayo at alananggang tipan na mibubu para kaya kahit para karing dakal, para king kapatawaran da rin kasalanan. Daptan niyo iti anting kapigaganakan kanako. Ipasyag tayo misteryo ng kasal pantayanan. Layon ming pasalamatan keka, ingpepalyaryan mo kaming matampang talakad, arakan mo, banso mo yung keka. Mapakumbamaming pagamuha mo, ikaming ansanang misulusulok king katawan at daya ng Kristo, tipuna na kami anting metong ning Espiritu Santo. Ganakan me o ipa, ing Santa Iglesia mo makalaganap, king meto yatu, ban mi ganap king lugod, kambe ng Francisco, ing kaming Santo Papa, Florentino at Pasiano, di kaming Obispo at di sablang pari. Ganakan mula naman di kapatid ming pepay nawa na at maninayang subding niye at ing sablang mayango na piye. Tanggapan mo sana king maligaya mong arapan. Pakalulban mo kengan. Gaban mo kengan karapat dapat magkamit king biye alanang gaban kaya benang Maria, ing Birhenin duning Diyos, kaya benang Jose kayang esposo, kaya bering apostol, at isablang santo at tinupat king malmong kaburian. King kaya ka ba ni panahon purian dakat paligayan kapamilatan ng Heso Kristong kaya kang anak. King kapamilatan ng Kristo, kamben at kaya, ipang mayupayan tutukagom ng banal Espiritu, pupurian dakat parang alan manggaman king alan hangga. Ngayon manalangin tamit mong kapanaligan at lugod king ipa karingamanong tiro na ning ginutang Heso Kristo. Yeah.
king kasopa ning kaya kang pakalulu, parati kay mikabos king kasalanan, at miligtas king sablang kaligaligan, kabang manaya kami, kang beni maligayang kapanaligan, king panyatan ng Heso Kristong kaya kaming talapangabos. Uling keka kapayapan ko, babiya ko kaya kayo. Ginuhe mo sana babalikdan din kaya kaming kasalanan. Noon lawan ming kasal pantayanan ning kaya kang iglesia at pamayapan may pambilugan at pangking kaburian mo, ika mabibiat magari, manggaman king alanangga. Amen. Kapayapan ning ginuman natin isa kapilan man kaya kayo. At keka, antimurin. Ipakitaan mi kakamet ang tamking kapayapan. Heso Kristo, yung kordero ning Diyos sa milalako, king kasalanan na ning yato. Mapalad rin mayaos makisulo king apunan ning kordero. Gino, kumatampang tanggap keka, dapat iyagkas ngayong amano mo, humayap na ako.
Madalangin tamo. O Diyos, sa ipami kaniting Eucharistia, tatagkilan mo ring diyemi. Papanatilan mo sanang mabiye, ang lugod mo karing puso mi, baking maging karapat dapat kaya ka. Itiadwan mi kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Meron pong mga announcements dito. Una, ngayong 2025, ating ipinagdiriwang ang Jubilee Year of Hope. Isa ang Apo Mamakalulu Shrine sa napiling maging Pilgrim Church. Sa mga nagbabalak na pumunta sa mga pilgrim churches sa ating Archdiocese, maaari na po kayong kumuha ng pilgrim passport sa ating opisina. Ikalawa, sa darating na linggo, January 12, 2025, magiging dalawa na ang ating misa tuwing linggo. Ang unang misa ay sa ganap na 8:30 ng umaga at ang ikalawang misa ay sa ganap ng alas 6 ng gabi. Magsisimula po ngayong araw na ito, ang pagwiwisik ng banal na tubig ay magiging sa mga entrance at exit doors na ng ating dambana. So, alina na po lumibot din ni pong EMDC, kaya ni pong kilub, ne? At sa ganan nyo na lamo po, sa ganan na kayo, rin ni pong EMDC kayong kilwal, kaya pong exit stamo. Yung ginuman at tilya kaya kayo. At kera, antimurin. Manalangin tamo o malugoda po mamakalulu, pisyag mo kambening banala krus, ingalang kupas sa lugod mo king balen na iniwi mo. Pakiramdaman niyo po ring panigapot panalangin ding balang metong kaya kami, ding magmasusi king aldo ning karelang kebaitan, anibersaryo ning karelang kasal, maglakbe king aluwang lugal, ding magbar exam, board exam, ding masakit at miki kapanamdaman. Ipagkalubyo po yung kayadwan na lalapit ding maniga po kaya kayo at tanggapandang mit mong kapasalamatan, ingkalam na ating utang aluba babalikan kaya kayo. Bendisyonan nyo lang naman, ding imahen, rosaryo, kandila, laro akarelang darala, bansesen ning lugod na kaya kayo. Kapamilatan ning bendisyon iti aga nakada sana, ing pangako taking binyag na ika mo kabud, ing karelang luguran at suiwan, anting Diyos, manggaman king alanangga. Amen. Birhen ning Lourdes, Ipanalangin mo kami. Apo Mamakalulu. Pakaluluan mo kami. Bendisyonan na kayo ng Diyos sa mayupain tutu, ing ipa, ing anak at ing Espiritu Santo. Amen. Ing misa mi daw ne, may nakikapayapa ng Kristo. Salamat kin Diyos. Salamat, Panginoon, inyong